لهر جهکی بن دم باش فرمانده که هیزن امریکی راگهاند کو بکشان هیزن وان جه سوریه و ده چند هفتین بیده تکویوار جی کرنه ده برپرسێکی ئەمریکی ڕاگەاند کو ئەگەر هەیە di çend hefteyên vê de Amerîka dest bi vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê bike li gorî biryara Serokê Amerîka Donald Trump. Jeneral Joseph O'Teal fermandeyê leşkeriya navendî Amerîkî ji ragihandinê re diyar kir ku derbarê vekşandinê ew di rêya rast de ne û da diyarkirin ku veguhestina leşkeran asantir e ji veguhestina çek û teqemeniyan. Lewma em niha çek û teqemeniyên ku pêwîstiya me pê nemaye vediguhêzin. Li gorî berpirsên Amerîkî ku plana vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê eger heye heta adara yan Nîsana bê berdewam bike. Lê ew dibînin ku ev yek baştir e ji bo şerê terorê û Daişê. Lê hindek çavdêrên leşkeriyê dibînin ku eger heye ew leşkerên Amerîkî yên ku li Sûriyê dimînin ber ve Iraqê werne veguhestin ku Amerîka bêhtirî 5,000 leşkerên wê li Iraqê hene ji bo şerê terorê û rêgirî li dubare vegera wê bi taybet ku Fotîl ragihand ku leşkerên wan wê li Iraqê bimînin. Di heyva dawî de ya sala 2018 de Serokê Amerîka biryara vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê ragihand. Lê piştire berpirsên Amerîkî berê xwe dane planekî ji bo başxistina vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê yan bi destxistina demek dirêj ji vekşandina hêzên xwe bi taybet ku şerê Daeş li Sûriyê hîn bi dawî nehatiye. Her wiha gelek şaneyên razayî li bajar û bajarokên Sûriyê hene. روزنامه واشنگتن پست اشکره کرده راپورتکی ده کو گلک زحمتی تنه پیشیا پروسه بکشان هیزن وان جه سوریه انگو هیزن امریکی. روزنامەیەکە ئەمریکی دبێژە کو gelek naxukî lê pêşiya vekşanên hêzên Amerîkî ji Sûriyê hene. Îro rojnameya Washington Post li ser biryara Serokê Amerîka Donald Trump ji vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ya ku naxukîk mezin di navbera hêzên navdewletî û xwecihî durust kiriye, ew jî ji ber ku nediyare wê kîjan hêz di cihê hêzên Amerîkî de werê bicihkirin û valahiya bingehên Amerîkî li Sûriyê dagirin belav kiriye. Li gorî rojnameya navborî ku welatê Tirkiye û Rûsya û çekdarên Hesedê û hêzên rejîma Esed berjewendiyên wan ji bo Bakurê Sûriyê newek hevin û daxwaziyên wan jî cuda cuda ne û ew yek tê wê wateyê ku çareseriya Sûriyê wê gelek dûr bikeve. Rojnameya Washington Post amaje bi wê yekê kir ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dixwaze deverekî bêçek ava bike bi behaneya dorxistina çekdarên Hesedê ji sînorê Tirkiyê û ji aliyê xwe ve rêveberiya Donald Trump hewl dide ku her du aliyan razî bike. Washington Post her wiha da zanîn ku eger çekdarên Hesedê xwe tevî rejîma Esed kirin, di wê demê de destwerdana Îranê di Sûriyê de wê berfirehtir bibe û Amerîka wê yekê naxwaze. Rojnameyê li ser zarê rêveberê bernameya Rojhelata Navîn di pêşangeha lîkolînên siyaseta derve Aronstein got ku her aliyek berjewendiyên wan yên taybet hene û erêkirin di navbera wan de gelek zehmet e. Tanha Pentagona Amerîkî tû demek fermî ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nedaya xuya kirin. Lê rojnameya Wall Street Journal ya Amerîkî berê çend rojan daxuya kirin ku di dawiya meha Nîsana bê de wê hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi giştî werê vekşandin. سرجی ریابکوف جگری وزیر درve روسیا ده کنگرهیکی روزنامه‌نویسی دا راگهاند که روسیا رجده لسر پابندبون امریکا به بریاره وکشانه یک جاریه هیزن امریکی جه سوریه و بداوی آنینا هبونا لشکری امریکی لسوریه. جێگیری وەزیرê dervê Rûsya dibêje ku Rûsya rojde li ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi awayekî yekcarî. Sergey Ryabkov, cêgirê wezîrê derveyê Rûsya di kongrekê rojnamevanî de ragihand ku Rûsya rojde li ser pabendbûna Amerîka bi biryara vekşana yekcariya hêzên Amerîka ji Sûriyê. Bi dawyanîna hebûna leşkeriya Amerîkî li Sûriyê, her wiha Wîzareta Derveya Rûsya got ku ji bo çareserkirina krîza kampa Arrukbanya taybet bi penaberên Sûriyê pêwîst e hebûna leşkeriya Amerîkî
li Sûriye bi dawî were ji ber hebûna leşkeriya Amerîka li ser xaka Sûriye neyasayî ye. Beriya niha jî John Bolton, rawêjkarê ewlehiya netewî ya Amerîka gotibû ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye bi jinavbirina Daişê ve girêdayî ye. û ji aliyê xwe ve vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye bi metirsiyê li ser ewlehiya İsraîlê pesend kir û got bi vekşana hêzên Amerîka İran û Hizbullahiyê Lubnanî wê metirsiyê li ser ewlehiya İsraîlê durust bikin. Her wiha Joseph Fotê fermanderê artêşa navendiya Amerîka got ku vekşana hêzên Amerîkî bi pêşhateyên li ser erdê girêdaye û eger heye ku di dema çend heftiyan de proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye dest pê bike. Derbarê vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye berdewam sînatorên Amerîka daxwaza bi destxistina girintiyê ji bo parastina Kurdan piştî vekşana hêzên Amerîkî dikin û hin sînatorên dibêjin ku Amerîka di vê derbarê de planên wê yên leşkerî û siyasî hene û hin sînator berûva jî wê çendê dibêjin. مالپارا باس نیوز راگهاند کو حمید دهام الجربه سروک هوزا شمر و چکدارن الصنادید بر خودان شما پایتخت سوریه جبوی آوا کرنا پیمانیه که برجما سوریه را پشتی درکتنانه کوکیان دنا براوان و چکدارن پیاده ده. جدارکی خوجهی راگهاند گو حمید دهام الجربه سروکی هوزا الشمر بر خودان شما پایتخت سوریه جبو گفتگوی برجما سوریه را درباره آواکرنا هفپیمانیه که هفش دناوارا هر دو آلیان ده. مال پراباس نیوز لسر زاره جدره کی گوناویوی اشکره نکریه بلاف کریه گو حمدی دهام الجربه سروکی هوزا الشمر و چکدارن الصنادید به تناخوه سردانا شما پایتخت کریه به هماهنگی یان آگدار کرنا پیده گو افسردان به هماهنگی افسر حشد شعبی یا عراقی فالح فیاض هات پیک آنین. هر لگوری زانیاریان گوده هم بریا بری خوبه شامه سردان عراق کربو و لگل افسر حشد شعبی فالح فیاض جویابو جبوال دارخستنا هفدیتنه که لگل رژیم سوریه جبو آوا کرن هفپیمانیه که هفبش گلجه هفپیمانی وان به پیاده را بگره. هر وها هات راگهاندن گو سردانا دهام الجرباش بو شامه بو جه نرازی بونا پیده به تایبت گو بریانها گلک ناکوکید ناورا چکدارن سنادید و چکدارن پیده در کتبون. لگوری مالپران آووری گو ناکوکین چکدارن سوریه دیموکراتیک و پیده جعالیه کی و چکدارن السنادید جعالیه کی دن لسر پارین گوتین ترخان کرن جبو چکدارن ناووری هر وها مجارا بلند کرنا آلا سنادید و گردانا و یا راست راست به چکدارن سوریه دیموکراتیک و جبر ناکوکین ناوبوری هر وها لشکر کرنا نچاری گو پیده بهتری هزار جوان شمر لشکر کرن حمید دهام الجربه حول ده هفپیمانیه که لگل رژیم اسد آوا بکه گلجه هفپیمانیه و به پیده را بگره به تایبت پشتی بریارا وکشاندنا امریکی جی سوریه و گفن بردوامیین ترکیه لسر کردستان سوریه. بله تماشاوان جاج به گوتوبیجه که بهتر لسر داوین پیشاته و هلوست نافدولتی درباره نافچه آرامانگو روجالات جمع فراتی بگشتی و تایبتی نافچه کردستانی و تایبت به وکشان هزین امریکی جه سوریه نه ریاسکای بشرو بکاری سیاسی صدیق شرنقی لگل من امامستا صدیق دنباش داوین هلوست امریکا درباره وکشان هزین وید بجه اگر هید دما چند هفتیه که بیده پروسه وکشان هزین امریکی جه سوریه بکه بیواره جه بجه کرنه ده بنریناتا امریکا بجاره راست ده لدوانا خدا ده وی لدوانا کودایانجی وکا همو جار جبوی راگهاندنه و جبوی مجول کرنا خلکی و آلیه نافدولتی به بکشانا هزین امریکی جه سوریه. بله سپاس اشتراک تو مجوانا تباره. گلک سپاس ماستا. بله باوری همه هی وقتک مایا لگور پیمان دولی و لگور راگهاندنه لگور تشتی گو ام بهیوینه چو افتشتاها هگر بو و هیواش شا هفتاده و افتشتاها به هی حتی نه هی گلک تشتن چاره سر نبونه امریکا گفتگوی خواب ترکیه قط نکنه خلاص نکنه گفتگوی خواب روسیه راجی خلاص نکنه و گفتگوی خواجی حتی بحرکه وطنی ام بیجن انکسر جی خلاص نکنه بگمان پیاده جی گفتگوی اندکی اف ترتیباتی ها هی خلاص نبونه و خاصتا ویدما هدا
فرنسا وانجلترا ودولته والمانيا كتنا سرختيدا اوانا مجبوره امريكا وانا جي رازي بكي ومجبوره تشتكي درباري وهذا جي بريار بدي يعني ايرو روج اف دولتين اوروبي ناخذن منطقه ما غربي شرق الفرات يعني منطقه شمال سوريا بمينه ولو هيفيا قدري يعني بمينه ايرانيه يعني بمينه رخصتنا سوريا باوريا ما هي اف تشتيها اف گفتگو اف ترتيبات داوي هي خلاص نبونا ليه تشتكي يعني دي مرحله لجنه حياه سيشار مهن بيدا يعني ديناميكيه حري بوزيتيف وهري خرط اوي سربت كبير اما بينا مثلا ديناميكيه تركان برخرطه ترك دكارن نها وابجي جهه ايشكيه وجهه مطرسيه مظنه يعني تركنها دكارن سوري را بكن مكر خستن دكارن ايراني را خو بري كرنا جي عراقي را بري كرنا بكن جي بايراني را جي دكن ترك سر د شاخات ليزن شاخي دولة اقليميه موجود يعني تبلو جو بيمان واي كبن هيا تركيا والعراق والسوري وايران بيبر دكن ويادي ترجي نها ضغطك الامريكا دكي دريات مطرسيه وهمبري روسيا يعني ضغوطاتها دوليا دريا روسيا جيل امريكا دكي ما بنفس الوقت امك مجلس وك حركه كردي سوريا ازبك شخصك بيجي مستقل مثلا بمساله ده تشتي بلغين دشتي ما دوا كردي سوري ده كيمن يجي مثلا ما هجر اف علاقتي ما تكليه مجلس بتركي لو ضغوطات سا تركي هيفين سا تركي دكن او جي وجهه غازن دي جدلك خلق ما وخاصة هي عفرين هي تشتغل باشا ما مستا صديق برسك دوردا دما كروسيا بيجي انگو ددنا خویا کرن کوروجدن لسر و چنده کو امریکا دو پابند به بریارا وکشانا هزان ج سوریه روسیا تخوازه چنامه بگنه انگو مبستا ویج و رجبونه چیا پیش روج د پشتی وکشانا هزن امریکی چ پلان لجام روسیا انا دا کول سر عرض جبجه بکی بجم روسيا نها اوجي بلانا دكي دخوازي مشا اولا يجي جي امريكا راضي بكي شرطك امريكا دانيبو انه اگر هون هبونا ايرانيا هبي امي ت درفتي ندر ما هون شرقي الفرات رهلاتي الفرات هون تشتكي بكن اوجي دخوازين امريكا روس دخوازين امريكا اليكي راضي بكن باسكو كرنا جو ساندنا هيزن ايرانيا بآليكي دي دجي دخازن بيجنا امريكا انه رخصتنا سوري نظام سوري دستي مدى چه بازاري بكي وآليكي دي جي او جي تكليه خلها باوروبا رجي باوروبا رجي دكن وآليكي دي جي نا مطرسيكي الجم امريكا چدكن خلد كرنا تكليه خوا بتركارا ابتش دستي روسا دانا وابتش تنهنا دستي تركا دهنا لإما تشتي دستي مدى كيمن فكاكا بيدا ميدا بيدا ابخلكنها او جي لايستيكا كي دكن وقت لايستيكا هر جار يعني لايستيكا دكن الحمو كسادبين لي او جبير دكن انه دتشن دستي خددن قه سوريا قه روسيا قه تركا قه ايرانيا قه عراقيا ابتشتها بهبرة متناقض يعني خطك واتنين وكا مثلا مجلسها وطني خطك نينا بجنو الله خطامة مثلا اگر ام بيجن ديمقراطيك اقليمة يا وطنيا وخطامة امريكا وخطامة ام بيجن ائتلافة افتشتك برجع بواتنا يعني وان انسان وك مجلسي خطا خدانية اللي بدا هذا دستخوة بيجي كي دستخوة بدي وك جلاج دستخوة ابا هجد هلي انه بهزن دولتي وهزن نا يعني وطن منطقي دا اقليمي باوري بوانا نكارن بينه لانه او بينه دستخوة تعبجنا هالدري او خدمات برين هاد كاريبهم بتقدمين جوانا وكشري داعجي او خدمات يروج دستوات شنها تصريح حق دركت بري دمكي نزيك انه با داعشين هيجي امي خلاص بكن طيب تبشتي بيتا خلاص كحق شيء ايلو شري داعش دكي شري قصد داخلي قصد نافا قصد بككا بيدا شري داعش دكي اللي بي مقابل بيجو بيمانا كي يجبو بيجو بيجي امريكا كحق من بحرام مدري مسألة دشي حتى انا هاوي تشتي دكي اگر داعش هات وخلاص بو شي دستي وادما تشتكنا ما يعني دستي ما مستا صديق زي بشت اما سر قناغا بشتي نمانا داعش تبحث او چند ذكرت روسيا
بحثا هجمونا انگوهابونا ایران لسوریا دکر لهمبر امریکا ددما كده روسيا وتركيا وإيران ولاتين جرانتورن جي كريزا سوريا را لاستانا جبينا انجام دنج بويدتنا چارەسەریە کە جه كريزا سوريا را ده همان دمه ده روسيا حتى چرا ده که آماده دستبردار إيران ببه و نهله که هجمونای لسوريا بهتر بیانگو بیکجاری نهله دورد روسيا ددما كده هپیمانه لگل إيران و الآلیه دیجی تخوازی هجمونای نهله الفدره هفکه شویه بشرنگی لوره در انجامن و هفکه شویه چبن باورم نها وانا بلاني وا جئما زلاترن بلاني وا بحفر هنا تكلي وا ديركت بحفر هنا اقروا ايرانيا بي اقروان وامريكانا بي اقروان وتركي نسبتي روسا اقر برساتا سر روسا بي بلاني ما برشاب هنا يعني ايه روس بانها المناطق حتى نافا جيش سوري ده فرقات شارع وفرقات بينجا أواجو هبالي إيرانيين وهبالي روسان أو إيرو ببد كبن يعني هردو فرقي عسكرينا وسورينا لإيرو روس جهانا بدرجة إنه به أو بب كبن وهريك جه خوف ربكي قوات أخا هزا خوف ربكي يعني صراحة سابي دمك نخا أمريكا تشتن دانا روسيا وسوزم روسيا ردانا إنه أجر تفي بكي بتشو سنين تقلص بكي دورة رولا إيرانية سوري ده امي فيتشتا ديف هبره بكن بلاني وهنا لي ادبيجم جي يعني ايرو روج روسيا بخجي نما دخوازي او رولا ايراني منطقه ده ايدي وقت هاتيه هري وقت هاتيه كيم بي يعني او مثلا بلاني ناف دولتي ده تيجهجن انه دوره ايراني كيم دبي ما دام دوره ايراني كيم دبي تشينا بي ايرو روج بهتر ام بيجن حساباتي لسه ايراني بكي دمينه وجا نهان منطقه كي در منطقه علي قنيطره ودرعا ونادجي ايروجي دريا دوري 7000 عسكر تقريبا ايه امريكي بيجنوي درباز بن او درباز بن دو منطقه ده الورجي امريكان خرد بنا يعني او بني نهان مرشح بو منطقه يا قبلتي سوري قبلته رؤافاي سوري بمينه دستي روساده ايروجي او كتيه دستي امريكان دريا اردن ده قوات اخوتي خنتي دمك امريكا وقت بيجي امي دركبن امي انسحاب بن نراستيك هي امريكا نكارج منطقه تمام دركبه تشتكي وي بلاكن منطقه روسينا يرو الحدود ده منطقه يرو خارطه دركت منطقه روسي ابر حدود سوريا بر عاوي وحتى تبري روهلات يعني او منطقه هندكه يعني او منطقه هي هندكه دخولي روسيا مثلا بحري وبرقابش خلا قلتيها او تخوازي خوا بجيبك في النهايه از هيفيما اف خلافات روسي وامريكي وروسي وتركي خرب بدرجه نبقى وتام كردا نبهزي ما كردا بكار خديه بالنتيجه بكن اتفاقك يعني وقت طرف خرد قوين دبن گمانم وی دستی خودی بدن کرده اگر او کرد پیشمنگی روجا ببن اگر اقلیم به اگر قیاده مجلس به اگر غیری به از بهویمه نتیجه و خلافات او بجن خیو امی منطقه بدن دستی خودی به نه انه ولا ام خرطن نه لتنجشنا ونكهشنا حلك بهبره ممكنه بدنا خلقي منطقي باشا يعني مستا صديق افسناروات بحث كري در انجام جه نابکیکین نبر اولاتن دستوردان سوری دادکن کوه منطقین کردی نافشین کردی را دستی کردام کن بتایبتی لشکر روش حتی چرا دیگه نزدیک کوبکه واره جبجه کنه دارن کوبه راستی سر عرضی بجم یک جه نه وقت رولا پیاده وقصد نمینه یک و یک یا يعني دي او ترامب جد بيجي امي فاروجا يعني تصريح ده امي فاروجا كاري داعشة تمام بكن ودركبن ودمك او تشتها خلاص كن او شغلك وانا مالور ادي ترجي جبونا تركا رازي بكي جويره مهمه جرينجا تركا رازي بكي واسس ياجي جبونا ريخستنا سوري اگو بيشتاوي ايران وبيشتاوي روسيا ويرخستنا جي رازي بكي مجبوره في قواتا بيادا وقواتا بككي ضعيف بكي يانجي شرطنا الوافرز بكي او شرطي بري نعم ما قلتي دبي علاقتي خو قد بكن بككي دبي كونغراي كيتشكن خدوري وابكن خو كرد بقدمين اجواهات يا خستن الامم المتحده ده يعني نها از بيجم
روج تي نبقى وتا مازديستان بيجم لنتيجة تفنك تشيد بي تفنبونو جريدانو بيمانين تشيد من منطقة ده مسألة كرد وك منطقة آمن جهة خو بقل المنطقة ده هي ليه أند بينين كما روب روجي وجه قبيح تركا دعفرين تي خياكرين دهبو مثلا تركا قوتو أو بهتري نهده قندي كردا تركمان آنينة تيدا وآلي كارك لوجستي جوارا دكن وهدرباس كن ترك فرقمارن وقتی کتنه درکی ده يعني جمره ما ان بجن كي وري كي هبه بلا ترك نون يعني امريكا بن عينين ريخستن بي اگر روس بن يم باوريا مت يعني كي وري لافترك وقتي ورن وجوهرتن الديموغرافي بكن شقت بكنك يعني وجوهرتن خراب الديموغرافي بكن باوريا باشا ما امريكا مستا صديق داوين برسيار تبعسا نافشي آرام كرك و كرد رولا كوان تيدا هبه بنرينتا كرد آمادش بوي وقناغي ريفا بي انغو دسكفتان بدست بين دماكو او قناغ وري بيشو كبسر عرضي أزبيجم كرد آمادنا وأف تيكلين أبصالك دصالة مجلس الدولي دكي لأوروبا وفرنسا وأمريكا وألمانيا و بروسيا والأمم المتحدة ده بروكسل ده أف تيكلين شكلنا مجلس ما كردي تجربة ويا سياسي بلند بوا وناس كرنا ويا جهاني جي تشيبوا وناس كرنا ويا أقليم جي تشيبوا وهجر نكاري بانجي قناعة من ترك إيرولوجي بروابة ندهاتن وك ائتلاف وك هيزك مهم كرد داخل ائتلاف ده بروابة ندهاتن وجوارد بيجنجي أمي بكن وسوزنا جي ددنوانا طبعا از واسوزيوانا باورم لسوزيوال غور قوتا غو ام مقدمين جوانارا غور قوتا ام خاب قدمين اما بجم هاتنا عسكري روج هاتنا بيشمرغا او وهيزك قوينا جبي مسلي ريك ددوا اشتر بيجم اليكارا اقليم جمره ددو اساسيا تجربه ما وكرد ما او كرد ايرو روج ولاتي خد باريس ددن او كرد هب من مرب من وقت شون دركي نامين يعني انه ولا او كرد او تني ابي موجود او تني زانين ادارات بكن امجي كارن ادارات بكن وامجي كارن خا سركيشيا ولاتي خو بكن امجي كارن كاري خو بكن لانه ام هي مادام كي وقتي او كسي او يه تجربه واي حكم تني برين هذا اللي بدأ حلب يد إدارة خود كن أم يجي مبكر من إدارة خود بكن يعني أم تجانا بيجن والله ريخستن أم نزان نشوا مدرسة كي بكن يعني جامعة كي إدارة بكن يعني جي أم ولاتا كي إدارة كن بلا ورن ما بعلمنا أجد وري بيرتا تجربة إقليم صالان وطيدة أو ناجي جامرة إشتيا هاتن إش خباتي هاتن وكدن ولاتا خو أفاكرن لأنه آرامي تشبو هاتن أفاكرن برلمانی خود چه کنتی بیرام از چون میدر نوکا برلمان چه دکرن نوکا هزی خود چه دکرن نوکا ادارات خود امیش امی بکار بنو لبکن بهتر تجربه مجی ایرو روج های جو وقتی گو خلکی صفر دست پیکر اد بجمع کرد بکار بن لقواتك عسكري جوارد في وك قواتا روج قواتك اقليمي جوارد في وك حركه وك اقليم قواتك اشتر بيجم ارام جوارد في وقت افكسي هدور ببن وايما هجر نه پیاده کاری با به مرحله بریده امج میدان در خستبان مد کاری بو ام بواره تشنا بکن و می جوانا بهتر تشتن بکن لی وانا حمو برها خدان انه دویج غیری متنه به دوی کسکتن و نهاجی ایرو روجوا بازارا دکن دکارن بازارا بلیس را بکن لی نه پیشمرگی روج ورن نه کرد ورن نه ولات پرورن و نه قومي ورن يعني اف اديد جمناتيكي از تجاره فرق ناكم فرقك مظنتلين نقبينا تركي وعراق وايران واف دولتها ونقبينا قيادات بفرق بين فلان الوان قالك سباس جبوي ماموستا صديق شرنخي كودري سكايب لقل من بو قالك سباس ماموستا وڵاتەیە کە بەتەمەەن ژعفرینە ڕۆژەبای کوردستانی ڕاستەری گولەیەکی هاتوو دە ئەنجامێدا بەگرانی بریندەر بوو هەتا بە گوهاستنش بۆی نەخۆشخانەیەکی لە تورکیە علی قەلەندەر و خەلکێ ناوچەیە ماباتە ژالی عەرەبەکیژێ دەربدەرێن سووریێن و لە عەفرینی هاتنە بجێکردن هات بۆ ئەرمانجکردن قەلەندەر بخواتەمەەن هەشتێ ساڵیە و دەمارە سەریوێ گولەیە هات شوانتیا پەزێ خۆت کردنا بە زەڤیێن خۆدێک و دنابەرە ماباتە و گوندێ قەنتەرێ دەیە ژبەر گرانیە برینێن خۆ هاتە بە گوهاستنش بۆی نەخۆشخانەیەکێ وڵاتی تورکیە لە گۆری دووفچوونان ئەنجام دەرێ وێ بویەرێ کوڕێ پلەدارێکیە
ji Grupa Cebhet Şamiyê û ew gule ji pencere evehiyeke kevin beramberî Zeviyê Qelender berdabû. Ew kiryar niyazkirîbû ji ber wêyekê hîn ew derbeder ji aliyê grûpên ku li Efrînê dimînin girtiye. سر سنور ترکیه و سوریه کچکا کرد کو خلکا عفرینا روشاوه کردستان اجبر کریزه کدل جیانا خوش دزده کو او کچ به مبستا گریدان جیانا هفجینی بر خدابو ترکیه. لی عفرینا روشاوه کردستان ولاتین و ده هر دم و دمکی ده راسی مرن و جیانش دستانه تین اگر نبگولیان به بشوه کدن جیانا خوش دست دن. جبر کل عفرینه تو درین فرمی جبو چون و هاتنا سیویلان نافبارا و ترکیه ده نهاتی راگهاندن خلک کردین دخوازن برای خو بدن ترکیه نچار دبن با اوایی که نروایی آنکو بقاچاقی در باسی ترکیه ببن. ولسر سینورید نافبارا سوریه و ترکیه ده گلک چیروک و سرپیهاتین خمگین و کوفاندار تینه تومار کرن. کچکا کرد خلکا گنده کفرومه یبسر نافچه شرای عفرینه دما دخواز بقاچاقی در باسی ترکیه ببه لسر سینور جبر اصلانگی و زحمتیا ری و ماترسیا کوتیرا در باس بویه راسی دو کریزن دل هات و جبو نخوشخانه هاتا وکوستن پشترا جیانا خوش دستا. لگور جدرن خوجهی راگهاندنه کوکاچا بناوی لووین خلیل شوتو دما به باو و دایکا خورا بقاچاقی جعفرینه دریا پارزگاه ادل برا در باسی ترکیه دبو جبر کو در دورا 15 دمجمیران مشیانه و جبر زحمت بونا ری و کم بونا پلایا گرمه لووین نکاری بو و روشه هلگره لوما راسی دو کریزن دل هات و تفی جبو نخوشخانه ترکیه لإصلاحی هاتو بو وگوستن لی جیانا خوش دستا. لووین خلیل شوتو کو به مبستا گریدانا جیانا هفجینیه به درگستیا خواه یه بناو جاندارا استری را جعفرینه بری خدا بو ترکیه لی قدر وی او بو کنک هینه مرم و مرادا خواه او داوی بجانا وی وره. چیروکا لووین لسر تورین جواکی بشوه کی برفره هاتا بحث کرن و به دلگرانی و بخمگینی چیروکا وی براوش عفرینه را گریدا و وک بوکا عفرینه ناولی هاتا کرن. ده 28 آذار سال 2018 ده دریه گند حمامه نافچه جندرس یه هفسینور به ترکیه را به شیوه که فرمی هاتبو وکرن و خلق عفرینه هیوی و امید خواه لسر دانیبون که ببه در فتک وک دریه عزازه و باب الهوا دا که روشن مرووی و نخوش و چونو هاتنا ده هلکفتان ده و روشن تایبت و بازرگانی تیره در باز ببن لی او دریه به تنش بو مبست و ارمانجن تایبت تیب کار آنین و تانها لپیچاوی سیویلان نهاتیه وکرن و اگر ولاتی نچار ببن درکفن خوال چولو بانیان دخینن دا کو خواب بگینن ترکیه و هر دم ولاتین عفرینه بهیوینه کو او دری به فرمی وره وکرن دا کو روشن وقت یروکا لووین دوباره نبن. رافستنا ما في امروان لعفرين راقهان كو جروبا كشكدار سر بمحمود الخير وكو يكجي بلادارن فرقية الطوارئ يا بسر جروبا جبهة الشامية ويا هجمارك ولاتين قند ديك مداشي يا بسر نفشي الشران و رواندن برف جهة كي نديار ببرين اولاتين كو هاتنا رواندن هر يكجي خليل انور حسن كو خدان فروشگاه کا بچوکا و قانبر محمد احمد کو کار چکسازی ترکتوران دکی او جی به بهانه دور جراستی هاتنا رواندن اولاتی دهشت صبات 2019 ده هاتنا رواندن تان هاجی چارنوی ساوان ندیاره. دو پنابرن روجاوه کردستان لنفچه گرمیان یا هرما کردستان اجبر جنا تورکی راستی تنگهنا سه هاتنو جیانا خوش دزدان ده داخویانیه که ده پولیسن گرمیان را گهاندن که ایرو دوشمه دو جوانن روجاوه کردستانه کنابوان اشکران نکرنه بگازه جنا تور جیانا خوش دزدان لگوری و داخویانیه که او جوان لگنده لان سیتی لنفچه کلاره کار دکرنو و صبح اجبر جنا تور جیانا خوش دزدان و نها ترمه هر دو جوانان له ریبریا پزیشکا دادوریه یا پاجار سلیمانیه. لکلین امریکی درباره توانبارکردن رژیم اسد به پکینانا توانن شر نزدیکی بداوی کردن دبنو دخواست کردن که دوسیه سوریش بوی دادگاه توانن شر یا نفدولتی وره و هستن.
لێکۆلینên Amerîkî derbarî tawanbarkirina rejîma Esed de bi pêkanîna tawanên şer nîzîkî bi dawîkirinê dibin. Kovara Foreign Policy ya Amerîkî eşkere kir ku lêkolînên navdewletî yên ji bo tawanbarkirina rejîma Esed û rêxistina terorîsta Daişê li ser pêkanîna tawanên cengî li dijî welatiyên sivîl li Sûriyê wê nîzik bi dawî bibin û ev yek hevdem tê li gel nivîsandina xalên dawiyê li ser yasaya Qeyser ya ji aliyê rêveberiya Amerîka dibe ji bo sepandina sezayên berfireh li ser rejîma Esed û alîgirên wê. Kovara Amerîkî di raporta xwe de li ser zarê saytanî da Sûriya balê dikişîne ku Komîta Dadperweriyê û Lêpirsîna Navdewletî CIA di adara bê de lêpirsîna dawiyê û berfireh li ser tawanên dîktatorê Sûriye Beşar el Esed temam bike. Lêpirsîn balê dikişîne li ser bêhtir ji 800,000 proseyên fermî yên 4 dezgehên istixbaratan û ewlekariyê yên mezin li Sûriyê yên di destê rêxistinê de ne û ew birya rêxistinên mafê mirovan li Sûriyê ketine di destê komîteyê de. Ev belge piştras dikin ku ev dezgehên istixbaratê bi serpiriştiya Esed berpirsiyarin di berkuştina nîzîkî 9 milyon mirovî de û bi dawî hatina lêpirsînê yekser dozgerên yasayî li dijî rejîma Esed û rejîma wî û 6 dozên din li dijî rêxistina terorîsta Daişê vebin û tometbarkirina wan bi pêkanîna tawanên dijî mirovahî ye. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ji aliyê xwe ve daxwaza veguhestina dosyeya Sûrî ji bo dadgeha tawanê navdewletî kiribû. Hevdemê ku seroka mekanîzma bêalî û serbixwe ji bo lêpirsînê Katherina Marşiol par di civîna nefermî ya civata giştî ya Netewên Yekbûyî de wergirtina 700,000 belgeyên tawanên şer ji destpêka şoreşa Sûriye ragihandbûn. Ji destpêka şoreşa Sûriye ragihandbû û tekezî li ser amadebûna mekanîzmî kir ji bo bi destxistina belgeyên zêdetir yên tawanên şer dijî sivîlan li Sûriye. Aliyan opozisyona Sûrî jî tekezî li ser pêkanîna tawanên şer yên berfireh li Sûriye li ser destê rejîma Esed dike û wî berpirsiyar dibînin di ber kuştina bêhtirî 9 milyon mirovî, biriya bikaranîna çekên normal û qedexekirî û dorpêçkirina bajar û bajarokan û birçîkirina xelkê sivîl û zêdebarî binçavkirin û revandina bi di hezaran ji kesan ji bilê koçberkirina bi milyonan ber bi derveyî welat. Belê temaşevanê her niha nûçeka bilez gihişta destêma ew jî ku beriya demekê birîndarbûna welatiyê Elî Ibnavê Elî Qelendir ku xelkê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi guleyeke derbederekî ku li Efrînê dimînin yê Ereb hatibû armanjkirin jiyana xwe li wê nexweşxaneya Tirkiyeyê ku hatibû veguhestin ji bo wê nexweşxanê jiyana xwe jez da û şehîd bû. Wezîrê Dervê Siûdî ragihand ku welatê wê li gel Amerîka şêweyên garantiya rêgiriyê li dubarevegera Daişê ji bo Sûriyê gotûbêj dike. Wezîrê Dervê Siûdî Adil Cubeyr di hevdîtineke de li gel kanala CBS Amerîkî diyar kir ku ew hewl didin aramiyê li Rojhilatê Çemê Firatê peyda bûwe biparêzin birêya danûstandinan bi Amerîka re. El Cubeyrî tekez kir ku Daişa te şikestin li Iraqê û eşkere kir ku wê di demeke nêzik de li Sûriye jî werêş nabirin. El Cubeyr de diyarkirin ku Amerîka wê berdewam bi di şerê Daişê de birêya bingeha encerlîk li Tirkiye herwiha bingehên din yên leşkerî li welatên deverê. بەردەفکە وەزارەتە بەرەڤانیا رووسیا دەبێژێ ji بۆ گوتوبێژکردنا ڕەوشە سووریە وەزیرە بەرەڤانیا رووسیا گەهشتە ئەنقەرە پایتەختە تورکیا. روسیانە مارکۆڤسکایە بەردەفکە وەزارەتە بەرەڤانیا رووسیا ڕاگەهاند و سێرجی شویگۆ وەزیرە بەرەڤانیا رووسیا بێ سەردانێکی گەهشتە ئەنقەرە پایتەختە تورکیە و لەگەڵ هەفشانی خۆی تورکی ڕەوشە سووریە و چارەسەریە کریزە سووریە گوتوبێژ کرد. هەروەها بەردەوکە وەزارەتە بەرەڤانیا رووسیا دازانین و سەردانە وەزیرە بەرەڤانیا رووسیاوێ بۆ دەمە ڕۆژێکێ درێژ بکێ.
شاه ئۆردنێ بانگە چارەسەرکردنا کریزە سووریە بە شێوەیەکی سیاسی و ئەکتیڤکردنا ڕۆلە عەرەبی یا هەفبەش کرد. داودیتنەکەدا لەگەڵ ڕۆژنامەوانان دۆهلە کۆشکە ئەلحوسەینیە شاهێ ئۆردنێ تێکەزی لەسەر گرنگیە گەهشتن بۆ چارەسەریە سیاسیش بۆ کریزە سووریەک و یەکیتیا خاک و گەلێ سووریە بپارێزێ کرد. شاهێ ئۆردنێ هەروەها پەیدا گریا وڵاتی خۆیە بەردەوام لەسەر ئەکتیڤکردنا ڕۆلە عەرەبی یا هەفبەش و یەککردنە هەڵوێستان ji بۆی هەموو ڕوبڕووبوونان نیشاندا. جێگرە وەزیرە دەرڤە ڕژێمە ئەسەد دەبێژێ و دیمەشق بە پلانێن دووبارەڤکردنا سووریەن و لە بەیروت و کەندا بە عەرەبی و برۆکسلی هاتنە داڕێشتن ڕازی نەبێ. لە گۆری و ڕۆژنامەی ئەڵوەتەنیا سەر بە ڕژێمە ئەسەد بە باڵاوکری فێسەل مقداد جێگرێ وەزیرە دەرڤێ ڕژێمە ئەسەد ڕاگەاندیە کو هەن وڵات هەنە دخوازن لە بەیروت و وڵاتێن کەندا بە عەرەبی و برۆکسل پلانان ji بۆی دووبارەڤکردنا سووریەدا بڕێژن. هەروەها ڕۆژنامەیان نەفاتی گوت و ji بەرهەبوونا مەرجان لە هەمبەر دووبارەڤکردنا سووریێ ڕژێمە ئەسەد بوان پلانên ku hatine daڕێشتێن لە بەیروت و کەندا بە عەرەبی و برۆکسل ڕازی نابێ. ئەنجومەنێن خۆجهیەن دوو باژارۆکێن لە گوندەوارە ئەدلبێ ڕاگەهاندن و باژارۆکێوان و گوندەوارێ نوێ بێ خەلکمانە و کابلبوونە لە ئەنجامە تۆپبارانە هێزن ڕژێما سووریە تەوی کوڕێک کەفتە ئەگەربەستە ئەدلبێ هێژی بەردەوامە. تۆپبارانکردنا چەکدارên rejîmê li ser Idlibê hin bajarok û gund kavil û bêxelk kiştine. Encûmena Xwecehî ya bajarokê Cercenaz û bajarokê Eltemana yê başûrê Idlibê ragihand ku her du bajarok jê topbarankirina berdewam ya çekdarên rejîma Esed û Rûsya wêran û kavilkirine. Encûmena Xwecehî ya bajarokê Cercenaz dê daxuyanekê de got dê çarçoveya êrîşa hovane û tund ya dêrêya moşekên çekdarên rejîma Esed û Rûsya li dijî sivîlan û cihê giştî tên kirin. Em bajarok weke devereka bo belatî û bêxelkira digihînin. Encûmena Xwecehî ya bajarokê Eltemana dê daxuyaniyeka xwe de amaje pêkir ku bajarok rastî êrîşên berdewam tên ew jî ji aliyê rêbendên rejîmê yên derdorê li jêr sêwana Rûsya. Herwiha Encûmena Xwecehî ya bajarokê Eltemana roja duşemaborî ragihandin ku bajarokê wan jî kavil e ji encama topbarankirina tund û plankirî ji aliyê çekdarên rejîmê ve. Hin çalakvanên Xwecehî danzanîn ku ji encama topbarankirina rejîma Esed li ser bajarokê Cercenaz lê başûrê Idlibê zarokek hatiye kuştin û sê sivîl birîndar bûn û birîndar ji bo xalên pizîşkî ji bo dermankirinê hatin veguhestin ji ber topbarankirina malên welatiyên sivîl li wî bajarokî. Her du encûmenan daxwaz ji rêxistinên civaka sivîl kirin da ku alîkariyên bilez ji bo xelkê her du bajarokên kavilkirî pêşkêş bikin û daxwaz ji rêxistinên civaka sivîl kirin ku di ber berpirsyaretiya xwe de derbarê awareyan jî rabin. Tê zanîn ku tevî gundewarê Idlibê di nava rêkeftina Idlibê de ye û yek ji deverên agiribestê ye lê berdewam rastî topbarankirinê ji aliyê rejîmê û Rûsya ve tê. Di encamê de bêdehan şehîd û birîndar ji sivîlan ketine. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê ermanckirina topxaneya hêzên rejîmê jê deverên ku sivîl lê dijîn şermezar kir û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku sînorekê ji vê yekê re deyne û berpirsên di ber binpêkirinên berdewam de di derheqê welatî û zarokên wan de siza bike û van binpêkirinan wek tewanên cengî bêde nasîn. بە vê awayî em geştne dawiya boltanê her şad û baqtewar bin.